megalayapost.news. Ngilatip syai Bakadon Kajing lihat tu Haka tungkam tungjam Haka pedih ke baka post Tactical officer Ki advertise Kan ia post Hussein arja kendai Bagi perlan yang Rizal arja arfusau Ki advertise Tangkau ika post Hendrai Hapo Romi Rizal pat Kimi arngot Wei Nakaliang juga kasih Badway Nakaliang juga garo Hendrai Kapos pat Kadi ba advertise Tang nam tau kasih Tenai mi tau extra candidate Haga jinglit tur ka Khasi Student Union Shaka Office Terekam ka MPSC Shillong mentang sengi. Kinong ilam ka KSU kum kejing persya ajur halau kejing kuman ya kejing dawa. Kala thang sendan ya kesithi ba ajing pensyai da ka MPSC badru kila keno syai kedar ba ka MPSC kam dei satya kata kanong kenti jong ki leisan snem ni jong kita ki he ki han. Na kaliang ka KSU limba ka Employment Monitoring Cell mentang sengi kila tur bet Shaka Office Terekam ka MPSC ha Shillong ban persya ajur halau ki kunum kenam balami hakaliang ka thungkam thungjam baru hadin bagi MPSC kamla ban ai jubab ya kejing ai por ka KSU ban pensyai halor ki kendum kendam ki balami hakaliang ka thungkam thungjam ki samla hapo jella hagi plakat ka Khasi Student Union kala tho shibon ki kintin ban pendam ya ke MPSC ba kenthop ya ki kintin balaong ke MPSC kamdei kanong kenti jong ki leisan sinem bat ki he saipan wat khen bangi dei tangkinong petkai hendeng ngilong ru kinong hikai ya gitu ki ba persang ban penkendeng da thok jeler. Hadirin kajing airport Sabu pra kenta jo kaseng Ke MPSC Minin jan miet Kadar kadoi siteng Kapha ya kani ka reply Sangi lingba kambil Kani ka reply jo ka MPSC Kum kaseng hing inum laban priang Kiju hi Kai kibala ai ki press Hagi di kisingi bila dap Kaju hi katho ni Haji syale hadi bagi la pulia ya kani ka reply ka bapa ka MPSC ngilatip syai bakadon kajing lihat tu haka tungkam tungjam haka pedih ka baka post Tactical officer ki advertise kan ia post Hussein arja kendai bagi perlan yang Rizal arja arfusau ki advertise tangkau ika post hendrai hapo Romi Rizal pat kimi arngot wei nakaliang juga kasih badway nakaliang juga garo Hendrai kapos pat kadi ba advertise tang nam tau kasih tenai mi tau extra candidate hadin meladep ke advertisement ladep ki examination hadin ka om ka MPC baka penmi kata korun jam baka dan kam kadan art lagi post hari kini ki borok kam tok kam skor sudah ni nginumla ban pediang ya kani ka reply jong ke MPSC haka badai baka kam MPS ki batai ngi ba ngi dawa ba balai bi pikot tang ar penyumut ki candidate namta ka personal interview namar kat kum ka issue bala bu pedi ban kot sopar ne sapulai baduna tam ki ong ba ka office memorandum ka jungki ki ladap batai bakin kot no tang ar penyumut kai kata office memorandum bali pikiliang sikiliang kata office memorandum ujung pi hapor bi advertise ka office memorandum arja khandai piong baki ka ratio kandai 1:2.5 hadin bal adep ke examination part piong em in kelano atu kani ka igi ka bakhut ka basuba ngim lumla ban priang kani ka badai bat ka MCS kumno pila ban ong ba pi bakla pisu sarong ya kata kajing bakla ka reply ki ong ba om tang mangi ba bakla baro ki ba bakla kum kata ka AK pinur ban ong pemileran ni nakaliang kaseng nginum pendam bat nginum ailat yakum kani kajat jubab joko MPSC kani tang ki jingbot joki ki balong bakla sudah ban dalam bakla ipat ba ni nak kalian kaseng hakani kasing ni syong kelan mengor be hani kat baka MPSC kapat ai kejing dawa jo kaseng bat kum kadak ban persya ya kani kasih reply nak jok MPSC ngintar bagi thang hakani kapo
kanu ke department kadon ya ka jong ka official website ke jongki te kinu ki ba apply kamru ki apply link baka website ke jongki te ka maksu kin penlat bi ka official website kin pelat skilat patai ke bot tung beta borok kin te ki ka badon ki ka baja ko machu batai pi mo mentala don ki political appointee kin don bet kani katai kan don bet ka jing kongo daladon ki minister ki bapa ki ni kwa ba kinu ki members ki bonan pok MPC kidi bandon ni kata eligibility criteria ka babiang menta kumnu pila ban conduct ki examination kumnu pila ban perkhat kumnu ban penbiang ya commission haba pika qualification jok pika bat biang pipin conduct ki exam juki MCS juki MPCS hene ka qualification jok pipat pili tang graduate kata kapot biang tinggi kwa ba ka system jok ka MPSC kidi ban change gidon kam reform ya ka MPSC henry kum kini ki jingja kindang aja si aja man kapor nomor ba to hakani kenti bamtang ilay obat ya henry kidan pat bun ki ba ki baladap kini ki diat senam baladap ba ki don kini ki jingja ki ba turmur ki ba bakla tang kumanga batai pi ba kar ka MPC kadang don ka jing bakla clerical era haba ya ka post ka biki ong ka deban yo art post ki advertise tang si post ngintip kata ka jing bakla ni ka jing lek kenang henry nakaliang juki ki pini ba kadon kum kata advertisement kadon kum kata city nak department ba kadon artikel ki post hendai kum kini kicing bakla kum ka seng hingin mla ban singap bat kidi ban rectify nakaliang jung chairman ru ula kongo ba unsa rectify ya kajing bakla ka jungki saki lat pathai kubur bat ngin yai pet ya kata hendai hakabadai bat kai kajing dawa ka bakong santam ko jungi kadai ban pelat ki marks nakaliang ke PSC kala kubur ya kata nilai ekran inleng ni nakaliang jong chief minister ula batai ni ba ka MPSC ka follow ya ka UPSC pattern hendrai ni ong ba ki follow ya UPSC pattern tang hakanam ne hakaleta and spirit nomor ba kat kum ka UPSC ka personal interview ki le ba under camera hendrai ya ka MPSC pat kamdon ya kata ni batai syai ba beli fitiang ya ka kamera kiki ong ba ngiting baki ya ka credibility ya ka integrity jok MPSC hinding ngi ong ba ada pipi khut pinting beli ya kata dan ka menting kata ti ya kata ru di wi mat bengin yo ban keren bat nakaliang ka MPSC ki ong ba nomor ba kimpot sim ya discuss halor kata hindai kinbu ya kata i jindawa ke jongi bandan ban penun kini interview nam tagi grip di belong bayan kamera kinsim ya kata kara hadir Meghalaya Post.news